pakai kaki pakai paten nang mana pan wale leisi in bohi kahin ko jong damun kahin sumno damun kau pung jong damun he in duni nang mana pana mi za ang ke ma Christmas kain man ba to jong he pakai mi tam tan se the lo he speaker mi khat bu he in kain tu kat se ding he jin pa nang ma thu he in nalaga nang man ne ke thu pi ba Yesu boy the jo sim ni da lo ke divin pakai Yesu Krista men ne nga kata he amen bon santo te Wa noi gam country zara som gumin Christmas amangin Insila gam som ni sagi tamangin December 24 he Christmas in among bin gam tam ta ale mihim tam ten Christmas ahead jeon sumkol we na lama 80% tamangin hatang sa amin Christmas season hin Lord na ani ve lain ng penta ayaw na pogi ng penta su following him atam John Christmas ha in heaven amabang Krista ahin bewe following sin atam join Alwa country zara sambumin Christmas ahen lain ta jo Krista ahe po ve versanin Christmas gift kibeto na ho evenale aziza umlo kenjong tagolan tir pa kam tirin pa nga hoy kasa ta khachu ididanam Christmas gift in pentinale in pia pa na to ngam lo e ka sa ai ai so ei sa kai sa amma chula kai so ka na lo ai pen ta se ka chok mang ti sa cha pa na chu a ko bela ki thang ngam lo ai ta ka ti ei sa ai ta ka ki la ho Itong bangay ni Sinhin Krista het over Christmas and give that song so pagi mo away ti jahin Christmas is lada to 100% abang. Akisumil lo ju kana Joseph and Mary kaya ngoy sim ho asile katim ho Bethlehem jinlon in galan go sula Jerusalem ahin la Ibora mo ibaga Yesu Krista ito. Oh, anaman sa ham tisu. Hetsin tata. Akilhom hetsin ini. Tulen mi kata katin salo me. Dede kaiden katin kyo ko. Kaiden. Tukal Christmas lahi hai na ipila hizong le la na day de ngai ta na nei no mo le ama number gila le chu ga ta wo den ge pa me dan ha kana sa ujong kala din ngai na sa pin ama ko na kala ai guru tam ta e ani na mahin la day tula Christmas trek ruma e anun Lazarus siya hampia komin khazavin tula lahi Lazarus se alhampia azapat amin pathenin kalunga keda rasmi nadar hadiwai ta ahin na tungko sungain sihi pakisa nasay kanilaye di japatiran se lumbanga kalunggila hungkilang natsutunya isay di wahin azoy ni so pinu no changboyen ansim dota ilaya ave vela ke se kachikami dana
Bethlehem, 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 Bethlehem. Cái tiếng su, về là cái gì ra tôi nha. Ibola ibola Yesus Kristus ibola Bethlehem tu. Apa yang nanti muna, anak dan anti su tu ni, Taufik, Isaidi, Izatong Zat Isaidi Hintin. Dunia mahan simto Bible trang chu asile ka them ho Daniel phalaya kum so ta masangahi nitabang china them ho hi anam ta pagai sukrista pen zong amo se hi asile ka them ho thusimai nahi dunia simto chu asile ka them ho ahin lâu nay mà chạm cô anh hin lâu nào kan se chu bagay Yesu Kristo amu lâu chu anh hin lâu nào đi này doni bagay Yesu Kristo na đây lâu le anh hin lâu oi so bite ho bagay Yesu Kristo na đây lâu ba le anh hin lâu na hin zen na hi chu ba nga le ka thêm chúng ta lên chúng ta hậu chúng ta bỏ thay hồn where is he that born anh đi theo chưa where là hông ama bên là chú anh đi xem mà sống thế hông izin tunin izulai mo ho context su adang se diam ko in asile ka tiam hon lấy se chu aching ben ta hi bang ba Jesus Christa amulo ziwa chu ava ama dan lain speaker pano Satan hong jing ze ova pakai Jesus Christa amu parva avela achung thu ki Satan lo ipisi hamika la Jesus chu chamkim na ahi tinai ya ilai Bible sang suma chu Matthew puni jangan dapat salah seorang ini sumahi Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem kitihi aum sin bola Bethlehem jalan dan tiju tu cuma lagi lupa ingat di ahizen nahe ya tu nama sampai anak saya diuju karena Bethlehem hi ipitin ham ipitina ya pakai Yesus Kristus tu lai tu anda kita hanjeng hitam oh tidak ada sopnya apa hece komen hi Arabia pa bacun Hebrew pa atau Arabia pa ani in tu jang ni Bethlehem ce in amo pa bacun house of meat in sain tidam sain ahin Hebrew power house of bread sangla in agitigin so bitaw tuni nalung sawa kilang doso kay ngai ta iboy pa kay sukris lives on ham itiale Bethlehem ipitinaham house of me Arabia pa al Hebrew power house of bread wider sense alin jama Hebrew zonan konse kiruchun food, akine, Kumin ngay tahi so bite ho, now te ho, mula pa te ho tutong Christmas iman na bahin, kumin ho zong, imin ho zong, ngay, kipaum ta patien nay no, patien day, sa ngay, sirmay hinay. Pagkain apian na dinga kupilin at hupi mintang celebrities ho na hempo so bite ho pagkain diyan latile Mumbai is the capital na Mumbai city ho celebrities ho tama India finance setan ko ay 70% tabahi Mumbai kinam so pero pati importe pati ni amin thang ho celebrities ho alhempo
Bethlehem Jerusalem pathian hengpo nahi pagai sumri sa Rome hengpo nahi pagai sumri Galilee hengpo nahi pagai sumri Antioch hengpo nahi iti phara kopi Ephesus kopi lenta ta min thang tam mai te hengpo nahi Bethlehem ang da hengjo nahi house of prayer. United States of America ngay luha ngam chi jang doctor pa ngam chi ejun interview ki chi jang visa ang ki mo ki fair jeng de ngay luha United States of America United States tam ta diom pom ti nai ta ngay luha ang ngay jaw pati naman sa today, the President Paguna, Christmas, the Christmas message, Good Friday, the Good Friday message, New Year message, and be mighty. It's a tuning, Bethlehem, ipitinham tele, chichu, ay, zene, tinay. Sanghahi human common life things agiti nahi Sanghahi Bethlehem Sanghahi human name na common ma je nahi Sanghahi name na common life things bread is human common life's need Sanghahi Israel Day Isigandar hapa gamang niya pating apet semana common needs bagay Yesus Kristahi vamore se common needs miyaw se maitsa sahiray yasu hijimun su bagay Yesus Krista Bethlehem su adanahi katna anina citauti Bethlehem itabang kuham Bethlehem itabang kuham Jerusalem apa na 5 miles sa hinhin turing Israel dam aboy tiyangle Bethlehem bisa kapo nahi Jerusalem at isa pang zing-zing nahi ang mga Jerusalem apa na 5 kilometer na po night sa ahidar it's the city of David ko piyasang agiti nahi pastor kanin amin sa asmilta kung nimas namin taga Bethlehem mahakitso isog teho sipahin amazohin why Jesus born in Bethlehem di topik aman sa asay nahi aman kung nimas namin Bethlehem city ang kagatsin but sunga bakal dolan very poor city at ini. Baso nga kakakal doon very poor city. Kakatsin, kailan daw katiyakale, very humble city at ito. Bethlehem hi, vaisagam, vaisapo. Bethlehem hi, humble na. So bito, ipyo amiho itong hi, humble humble city. Kita ahinay. Kita bang sabihin natin nga alhanahi ipagay Yesus Kristahin. Azetsu, kopi, minsu, sanghain, ayun kopi, minsu, sain, kitinahinay. Yan tunin so piteho. Matiri, pagay Yesus Kristahin, bola Bethlehem su, analhanam, itira. Tunin dyan, kaya, kopi dandang sana itiham lungsirun ta ano lay piham tiharju hidingda nahi hiyasu Bethlehem agahan ahi tijuin tin tunya tinga atsay na ahita nahi Bethlehem apen na tinga ibola alhanham tijutunya tinga atsay na ahita nahi
Azetu Temba Hon, Anapon Masa, Ahizia, Itzi Temga to Setu, Asu Pulit Day. So be there ho, Kopisuna, Jamfin. Lekabuhi, Abon Zahi, Ace Sazong, Dunia Zong, Zinga Thailand Zong, it is over Zong, it is Masangwa Zong, it is over Triple Zong, it is over Triple Day. Kumsang Gamde. Tribulation, Tika, Dinjong, Abon Saya, Tiding Saya, Hinding Saya, Hopting Saya, Izara, Kari, Wilum Soke, Izara Karum Wilum Ding, Tony, Nasumelo Dinata Sanding to Ibora Pagai Superstai, Bethlehem, Bingham, Idiale, Azetsu, Temga, Hoin. Anapo nasukulit na pagkaya sulit fulfill ahi temba no se jamain fulfill ahi ape masangkum jasagya mai ka temgamin anasehida ne ga simdau te so pite ho kum jasagi lo masana ne se ga sukulit tho ba dori Bangalore Suma kinagaw miso lo Dori City Suma Kumma Tarok Kito Jolo Dori City Suma Nain ko kum somni Tajong Kum Dia Tarok Nalagaw Milo Yoju Kagat mo Kakidat mo na din tayo Neso Kiteho Kum Zasagi Masanga Mai Katien Gapin Anasay Mai Katien Gapin Anasay Simdongi Vo Bethlehem Ipanatha Old Testament na Bethlehem ini amin Kachu Zebulun territory ay mo pintujuil untuk na se bidkare ko fi Bethlehem Jerusalem ko ama Bethlehem tu ay Inay ko vo Bethlehem Ipafrata Nang majuda kuma sunga aneu pe nahi hizong la nga ko na hi ke dinga Israel sunga vai hom ding ka ping do ding hi nang majuda sunga aneu pe nahi Bethlehem aneu dan sukte ha Yazu pastor pa in dagam ta ka te ka le very humble very poor city ati zindan sukte ha Yajun lai mai pa ki seitani ama chun ke pa na hung ko na golui lai pra hitani Israel te hethim lahu Abraham iti Abraham jani tung japang ke ma Abraham sang kahirati hamta zona akinil biwa prosa ke te je wahi pakaira mo yaso na nun jahil to kasya ama ho yaso na nun jahil to kasya don lo va ko yada la ding ita jutel na so pita hindo amo chang sechu Israel sa te nga hung ke ti wahi ho Bethlehem Ipafrata nang majuda kuma niaw ke izone ki sei da to so pita ho Bible atuna hi Christmas atu hi Bible chang ho Old Testament ke se ho chu asu kuli nahi tum jasagi masana ki sei kum jasagi jawa akisu kulana so pite nang tumajoi godi ke da besemel puin tongjo jang tongjo lo tam kum som sagi ka ba tai ti ata tai mem ji bhai memi kum som sagi na kum som ge tumahi hathi akinai durin hilaya kona hijab su pulen na ko help you to so pite ho ibora Bangalore ka hum lan masanga ka lagaw mina ibora Bangalore masanga passport po to kingai luna ibora Bangalore ka hum masanga su nunga pata ka hilo goran pata ka hilo Bangalore ka hum pani kum somni hilo laya min kum jasagya Bible na saikar asu pulen te tayale nung kum jakang ka lagaw milo tu nang min mo lenjo nang kum somma na min mo tu nang min mo lenjo kum somni nang min mo tu nang min mo
जैसे कि मसंगाने किसे so kita ho Achainan Christmas ini di mana kita piantana maning dah tu Pastor po kalau hai tai hijipatun Dekha si rahi di nasi ni. Insung karim Christmas. Amanji acape ane bihosi si Christmas even ngaji ta amahin. Pokai supis da Bethlehem atasa pinin tha asan dilucu baby. Aman tasan themo maulo aman preparation jaya na umja jaya sate Christmas Hoin guy kecil sih, mungkin lihat dia udah kalau main tu hau tu, present tu hau tu, agar kau mata tu nuisi hoin, aceh doh kau ini, itu dah media ada so, kita dah lah, time kubang lah aku baca kaya unglengin, paper semua hitam ada abang, window hitam baca anda di nahi, ayah coba tahu, tak sabe, saya semua ulut go tu. Window lang tayo, ang mga lungsit so, hechiba pun. Polang tak jahin nong jahi, kay ko mahunod ko hebeto, at tinatsi. Agatsi, rahile. Agatsi na repota to lengtin. Agatsi na repota to lengtin. Agatsi na repota to sidoton. Azoning, stupid bird. Iyong jo. Baca mi pano, mi jabay baca. Kalung sena na hindi kadayale, ibo na jam che, azam che la lingla kitong kata nahi, basa chu. Alohangin, alhan jawan kaya oh, kagyan kita, hindi basa ka huto tin nga chu, basa tagisu nga atin. Azima Christmas perong in patun, atin, adir suing. Oh God, I did not understand you. Oh bagay, nang makahethem lo nahi. Nang nausera ng pini, kay manay hudo ating tingsa. Nang nausera ng pini, kay manay hudo ating sa. Oh, taasa ng pini. Oh God, I did not understand. Oh God, I did not understand. Ako madirsuin. Christmas. Noong tak Christmas kita amadi nga hitain patien tang banong tahen kita semande patien tu siao sikir siwar ke ngai damutin ise kha jo se patien bon sa patien patien mo kita hen baik